districts. Kayani, Panex, Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabubo swina. And when you are setting at 230 herbal, we are Bema now no more. And Mama, what this one come out down also to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality. And for when you are here, and one is our Banumbi, but Bajuma Saum Reda. Tina 230 herbal, a young conqueror. Power to the people. Me try 230. So I what feeling? Or down me back. Tina Tech 230 Herbal. Yeah! Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ebusiafo mama kwa ba edeba Ghana TV eso e breadru sesam hudwa ya boboano yede ebeso mokasiebo kwanso wei eye Ghana TV kasiebo o hwa me live e wo YouTube, Facebook na Instagram. Sanani de di kan wo hwa me subscribe like na share ema afofro nso entimi enhwe bi edi amegiso eye da chehema ajwa nati afeyemora ensamo no emwe na onyumtuni Diana Asamoah ne ho asamu aba betodwa na Ghana fo echemu se mre bi etwemu ode ebetudwa se oye virgin oyo bebu no a chese be me bia enfa ne ho enka ne da na sabre no hwe be bia mami tifie do wa begira ho kase oye virgin oyo bebu no a chese na Ghana fo yadwemu enhye dantre ne yenhye danji ni enisa nemum sabre no hwe ne dressing ene ne kasa yemu a chese ni bibia edanso be bia obeko bia duku chechiriti pamping inti amagana fo ni bi ejitu musa efa ne sa se bia ebetimi ayampa se mami eye virgin na nansentemu wo hwe ne dressing ne kasa yemu makeup akese a wo ye ne se de ne ye esitie nansen ya Ghana fo chese kamia koyese wakwa testi ahwe wakwa ka hwe chese wakwa timeko enu na etimi ama ne dressing ne ye etimi asesa preko pezan se wo de tutu ngura na hwe wo no baba ya ewo ho na se wodu adolescent stage na mema sha ase wo miemie no a wutimi hu se ne ye esesa wo fie ne dressing baby okobia se waye conscious of ne dressing no mani ne ye enne ne nyama esesa na enu na Ghana foche musa nanse wo hwe evangelist Diana Asamoah ne ye ne dressing ne kasa yemu makeup sa wo ye nails ahodwa wo hye nanse ya kamia ko ese wakwa akotimeko kamia ko ese sisi ya no ase wakwa tesi ahwe ase wakwa chide no kamia go ese nanse wakwa so ahwe enti wa hye de hu niamani so se ase swag kakra ba na life mu ase nanse we hu workshop na no na Diana Asamoah de abetudwa no chemse Ghana fo amu ka se wakwa ka hwe no wakwa timeko na wakwa akotesi wase no kro bi anim ono no nipa ba ko pe a chese nipa ba ko na wajini di nipa ba ko a chese wo ma na ni je eye nyame ho nkronkron enti nyame ho nkronkron no wawale no nyame ho nkronkron na chese na samu eye ne de enya de wakwa akotesi bibi ahwe enya de wakwa ka hwe onko timeko bia o se ono ade ba ko pe ye ne de woni wiase ene nyame asem Sadia David kan ye wo se nyame asam nko a na ye me de wasam ye me de o se nyame asam nko a na ye ne de inti wonko testi bibia onko ka bibia nhwe ye ne mom nyame asam na na etimi ahye ne nkura ma sesei etimi asesa ne dressing ne ye mu okoso a kire mu se wono wonam hoyi oni be me bia enti oni be me bia enti fie a chese wo be ga se bia be me bi miemia o se be me bia miemia no ho kronkron na abo ne susa enti wo mu a wo mu kan Ghana fo a mo nam na mo kan se na ye miemia evangelist Diana Asamoah na wakwa akoso ahwe na wakwa timeko ni ade o se no kra bia nim ono no nyame ho kronkron ne nko a na wajina tumu nyame nkronkron ne nkwa no wawale no nyame asam nkwa na eye ne de yenkotie na asam na wokan ni bi ebinum se etibu ya sure say evangelist Diana Asamoah still a virgin time ana hia no na a virgin but say say obi atibe kwenti no ati na ni so wa mo na ya na kekasa akeka obi o ha ni sunu no because the comfort is says everybody use moja stand cross no go can say we test here now adia no aya wo dey adia dem emi de wi ase nyina David say everybody asem emi de
Sene wo ne wo chem wo mi dodom nya na no ha. Ni dodom. Ade mi de wo wiase nyame asem. Etu nko ana ate. Nko ana ate. Ne nkonkron. Aha, na chese ukohwe video da wa wote de okan ye no se ho kronkron na na wone neti ewofie wo se ho kronkron no neti nyame asam no so de eye ne de woni dodom ankasa wati ase nti Ghana fo na mo nenam na mo kasa na Diana Asamoah akwatimeko na chese meme bi miamia no na chese oni kum chacha kura cheche wo se munjaka no kure bie ni mo se no kure bie nim ono nyame asam no nko a woda so ye virgin. Or say what that's so a virgin. I'm still a virgin. Sana Diana Asamoah. Can't Ghana for into more money na more. More can say any wakwati mekwena or sin Caribbean or so or that's so a virgin. Ebusia ha na brama kwa ema yede kase bono ABC aseda kase enkoma glitter glow skin care for omo besiesie ombe ma hona mani atoso ebeye kama ebeye no me afen so je na organic food eyenuane papa abedwa manso a ebebo mo apomodin ejina ne naso bomodin se unsa ebekebi Kinaata herbal yedro papa etu 3D malaria ase weni so na keka wo ebeyi ni nyina efri ho uyo banso na ubebi ayese osono enumu abomodin sa wonsa be Kinaata herbal no ebema eho ache ebeye kam eho be se anu menum also ube feeling like a virgin se said Diana Asamoah say she is still a virgin also ube feeling like a virgin what you say na nwura ho a wa ube bie wenum aka say I still feel like a virgin am fa so wa 10 and now wa 5 me say when Kinaata herbal na over feel like a virgin, born 5 virgin. Aha, Kinaata herbal. And kwa Diana Asamoah kra me gidi se wenya Kinaata herbal no ni bi. Ena wanonum enti na wotimi ejina ka se oda so ye virgin. Kinaata herbal no na ena me gidi se ne nsa akoka bie. Afe so ye bema na kwaku esi ni trase ya entena ho nyanhwe ha ma kwaku esi ni trase sa enkwaji enim guase bema de wo se wutimi gina wo na so wakwa adwuma na wo pon be fie kra na gya wa yem hyehye esanza wo be fie ho be die jojo entena ho ma ye nyojo sa wo ye bema abomoden sa onsa be Kinaata herbal no ni bi ebeboa ebema wo be gina wo na so brane se bema sanyumeko we na so masini sika femu aboama metumi dikase boyi ebe mo kase boy hu chiame hema meda che hema ajoa nati aseda kese enkoma me production crew my son na William wa woje bre na wo hwa me so aseda kese pa enko enfama makramo surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata venike no. Se wo use a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.